الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خدا را باز شکر ادا کنن و الله بدهکاران که ای شکر ادا کنن که الله شفیع بوتی فضل و لطف و توفیق عنایت کو که همه من و شما در یہ قریه بابرکت و مبارکه ها سنگانا یا سنگانا به الله بری خانه خدا و مسجد به الله یادا و به الله ذکر من و شما جمع بیان و بنندن. این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. یہ اللہ نظر لطف و الا یہ سعادت کہ ما اللہ نامہ بگران اللہ نامہ یاد بکنن اللہ نامہ بشکنن یہ در دست مانے یہ در دست رب العالمین به هر کسی که توفیق عنایت کن. برای همه انسانا یہ نعمت بزرگ ہیں. شفیع نشست ما و شما مختصر نشسته اما بزرگن سے یہ جهت تا که علماء و افراد مختلف انسانهای صالح مختلف اینجاها شفیع به روستا تا تشریفش آورتا و جمع بودگند. بسیار چهرهان که من گندین چهره دینی هند، چهرهان صالحین
طلاب علوم دینی چهره ودیه بید معتمد و ریش سفید ودیه بیان علماء گرامی ودیه بیان علماء یہ منطقه باہوکلات منطقه و دشتیاری علماء عزیز چابہار مدرسین جامع الحرمین شریفین و دراس حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا چابہاری کے بمسیر تائند یا تشریف آورتا و شاید بموسم جلسه هم تشریف بیارید لہذا جلسه وزین و من گشتون که فکرون کو که ادا چه مطلب یاد بید چون ما کشر راه دور هاتگان شپی علاوه شیشی که شما ملاقات مد نظر بوتا در نظر بوتا که ما اذا ایوتی عزیزانا تسلیتی هم عرض کنن بازماندهانا مرحوم حاج غلام قادر رحمه الله تعالی ہے ای فرزندانا آیا عبدالستارا که ای فرزند ارشدین عبدالباقیہ و ای فرزندان که مفتی صاحب مولانا محمد قاسم و مولانا دکتر عبید الله اهم ای فرزند ارشدان در واقع و تمام یوتی عزیزان سنگانیان تسلیت گوشان و گراوان یہ زایات اسرا همدردی کنان هم مولانا که به سفر حجی بوتا و ادا نبوتا که جنازه شرکت کند و ما هم توفیق و سعادت نداشته جنازه شرکت بیان همان روچا که حاجی فوت کرتا تو جنازه انگو تشی بود ما جای جلسه داشت به حاشیه تفتان و ما آنگو شتن و جنازه انگو یهد لہذا ہما وقت ہمیں نیت کو کہ انشاءاللہ ما وقت فرصت رسی آیم برای تسلیتا والحمدللہ میں همکار هم گرامی و عزیز مولانا بدری ہیں مولانا امیری ہیں مولانا عبدالواحد صاحب ہیں و میں مولانا ہم جان مولانا یعقوب صاحب ماشاءاللہ و دیگر علماء یہ ہمیں دوری نے شرح دور تشریف آوردن لہذا ہمیں ادھا حضور داران و لہذا آیه حضور شما تلاوت بود و من در رابطه با همه آیه ها جملات شکسته و شاید مختصر این جمله را شما خدمت عرض کنید و دوستانم صحبت نکو که صحبت جلسه طولانی مبید و لوٹن جلسہ مختصر برگزار بید گوهاران میں فرزندان سنگانین هم احتمالاً صدور و اطرافا هم یہ جلسہ شفیع جلسہ شریکان و میں درخواستم رب العالمین و پروردگارا یشند که مارا وتی رحمتان چهره قرار داد و نگاه لطف و نگاه کرمی به سوی ما افکند ما این رحمتان محتاجا و این نظر لطف نیازمندان و ما امیدواران که آئی میں درخواستم رب العالمین میں خالق و مالک میں یہ درخواست اشکند و میں درخواست اجابت کند انچه رحمت نازل کند کہ میں تمام گناہان معاف کند و ہر کسی کے ادا بہر نیتی ہاتا ہے ہدایت کند و شائی تقصیراتان بگوزید و من درخواستم رب العالمین ہے شر کہ کلمات بمنی زبان عاجزین و ناقصین و بمنی فکر ضعیف بیارید کہ ہم شما را فائدے کے برسید
وهم منا پایدگی رسی خشکی نشتن مبید و الله رحمت بعید نیند. منی عزیزان، آیه که حضور شما تلاوت بود سوره مبارکه بقره و مفسرین نوشته کنند که آخری آیاتانین که به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سرا نازل بودا. آخری آیاتان که میں واجہ سرا نازل بود، آخری آیاتان گویا قبل از وفات آن حضرت صلی الله علیه و سلم یہ آیه نازل بود و الله وتی بهترین بنده را، وتی مقرب ترین بنده را، وتی صالح ترین بنده را، وتی خلیلا، وتی دوست را الله یاد آوری کرد و تذکر دا. هنچه تذکر و یاد آوریه که تا قیامت ماندگاره و تا قیامت تلاوت بید و تا قیامت یہ آیه تا برای ما تذکر بالواسطه موجوده و بلکه اللہ تعالی بالنحو تذکر داتا کہ من مچن شامل حال واتقوی وشتا واتقو یوما ترجعون فیه الاللہ. اللہ اشتار دان کہ آئے منی بندگان، آئے مخاطبان قرآن عظیم و شان ہے، آئے اہل دین، آئے اہل اسلام، کسانی که خدا قبول داران اللہ اشی بترسد شهر روچه که شما به الله برگردید، آن روچه که به الله برگردید شهر روچه بترسد. و قبل از وفات الله یہ هشدار داد. من فکرات منی ہمیں آیا و من فکر کو کہ قبل سے یہ آیات اچھی ہے ذکر بارے و قبل سے آیات اللہ تعالی ربا ہے تذکرہ کرتا. ایک توہم گناہ سنگین گناہ و شما گناہان ربا کہ ہر اللہ شی ہر کسے دست برباب جان و رباب بزورید رباب دان اللہ اشی تھے کہ آئی اعلام جنگ کا اللہ گرا انسانا و اللہ ربا سنگین گناہ قرار داتا. فرمائش کرتے کسانی کہ ربا وران آروچا قیامت ہے وقت میدان محشرہ چستبان آوان مانند کسی کہ جن بگی بلند بنتو کفنتو دست و پاہ جنان و جیخ و فریاد کنا و حیران بند اہل معاشر کہ اسے چیئے بوتا کہ یہ رنگ کن دست و پاہ جان جیخ و فریاد جان کپی تو راست کن. یہ در واقع گناہ ربائن کہ کرے سنگین گناہ کہ سبب رسوائی در میدان محشر بھی سبب ہلاکت انسان در میدان محشر. قبل شیشی اللہ تعالی ربا تذکرہ رکھتا و قبل سے آیاتا فکر کو چیہ ذکر صدقات ذکر عجیب ان کہ صدقہ و ربا اللہ کنارے ہم ذکر کرتا. یم یک جائے وشی یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات. اللہ ربا گناہ توہین انت نابود کاند ربا مالا نابود کاند. ربا بظاہر انسان مالا اضافہ کاند و ربا خاران فکر کنان و ما فکر کنان کہ ای ثروت زیاد بود ربا خار مال زیاد بود. اما در واقع ربا ہے مثل ورم بدن ہے. انسان بدن ورم کرتا گوات کرتا آئی بدنا شما خیال کنے کہ چاغن اما چاغنے مریض بدن گوات ہے. ربا ہمیں مالا گوات دا اما برکت نابود کان و اللہ شی کہ ربا ہا اللہ نابود کان و مال برکت آبا مال اثر آباد و صدقہ برعکس. صدقہ انسان ظاہر مالا خیرات و زکاة کم کن
اما در واقع برکت اضافه کن. برکت اضافه بھی تو آخر خود مال اضافه بھی. ربا برکت مال با آخر خود مال تباه کن تو نابودی کن تو نیست کن تو طرف فقیر و بدبخت و به زندان کفی. تجربه همیشه شاهده. لہذا اللہ رب العزت یہ دوین اعمالان پشت سرا صدقہ ہے کہ بہترین عمل ہیں، محبوب ترین عمل ہیں، مایہ رضامندی رب العالمین ہیں، مایہ خوشنودی پروردگار و خاموش شدن غضب خدا ہیں، مایہ کفارہ گناہ ہیں. اللہ محبوب ہیں، اللہ دوست ہیں، اللہ سخی ہیں تو سخاوت مندانہ دوست داری. اللہ دہندے و دہندانہ دوست داری. اللہ کسی کے دست به قول مردمم به دیگر دفعه کسی را که سفره همیشه پر از نعمته و مر صدقه کن و خرج کن و مهمان نوازی کن و مردمان دان به یتیم و بیوه و بیچارگان رسی، به زندانی خانواده رسی تو زندانی یعنی کمک کن که درآمد ندارن، کسب و کار ندارن و با مشکل مواجهن. اللہ یہ رگی انسان دوست داری کہ بے مشکل دار مردمہ کمک کا، بے مشکل دار مردمہ رسید ہمدردی کن گو انسان آئے دیگا. اللہ یہ صدقہ دو کا باز دوست داری ہے چیرا. اللہ ان کا وقت حدیث نوانان وقت قرآن تلاوت چکنن بمی نتیجہ رسی انسان کہ تو انجورت گوشی کہ اللہ شہر عمل محبوب صدقه دیگ خیرات دیگ و دینده اللہ تعالی باز دوست داری و ای مالا و جانا برکت عنایت تکا و توی عمل امیدوار کننده برای آخرت تا صدقه. و همین اندازه که صدقه چه اندازه موجب قرب پروردگاره و نزدیکی رب العالمین. ربا همین اندازه تباه کننده و رباها اللہ غضب کن، اللہ قہر کن، اللہ خشم بھی کہ بندک دست بے ربا جاند. اللہ مانو شمارا نجات. حالو اللہ اشی واتقوا یوما ترجعون فیه الاللہ. اللہ اشتار دان آئے مردمان یک روچے توہین شمی دیم آئین، یہ روچے مہمین شمی دیم آئین، سرنوش سازین روچے شمی دیم آئین. روچے کہ منی عزیزان اللہ مقرب بندگان اللہ صالح بندگان آر روچا رہے وقت شوتی چمے دے ما شوتی خاطرہ و شوتی دل دور نہ کرتا. ہمارا خیال بوتے منا یاد ہاتھ واقعی کہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آخری روچ تھا، آخری ایام زندگی حضرت مولانا قبل شهید قربانات ما مشهدتان واجه مریضت و دیالیز بود، ناراحتی قلبی داشت و ما رفتن مشهد و ماندگر بود. حضرت مولانا رحمت الله علیه خبر بود حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله تعالی هاتت مشهد و مولانا ها و لوٹت بیت واجه دیدنا و هماهنگی کو مولانا گماو وقت تائم بو کہ مولانا محمد عمر بیت و واجہ منتظرت کہ کدی مولانا محمد عمر اکے مولانا ہاتھ و نیشت مودا تا دیر یہ ہر دوین واجہان خبر دا تو صحبت کر تو آخر مولانا لوٹے چس بھی دیتا مولانا رحمت اللہ علیہ راضی نہت کہ مولانا محمد عمر بوستی انگل لوٹتم بلنداد گڑا آخر کے مولانا محمد عمر فادات کہ بروت مولانا گو مولانا پمنی خاتمہ دعا کا گوڑا مولانا گوش کے مولانا محمد عمر بمولانا خطاب کو کہ تی خاتمہ بخیر ہے و انشاءاللہ گوشتے تی خاتمہ بخیر ہے. وشی منا ہمیں غمہ خاتمہ ہے منی سرینا رفروشتا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ. وشی غمہ خاتمہ ہے منی سرینا رفوشتا. وغن اولیاء اللہ ہے سرینارا انسان آئے بیدار ہے سرینارا
आ चीज़ी के पुरुषत मनी अजीजान आ खातिमा है मसलहत गम खातिमा कि मैं आखिरी लहजात जिंदगी है कि मैं ये दुनिया तर्क कनान वब अल्लाह मुलाकात रवान मैं आखिरी लहजात चोन है भी मैं आखिरी अयाम मैं आखिरी रोज मैं आखिरी लहजात चिला ये भी कि माँ अल्लाह मुलाकात रवान। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अजीब इंसानियत वागान ये इंसानियत के आई वती खुसूसियत और खासियत नवाता बाज इंसान मुखलिस है बाज इंसान बाइखलास सालेहन आलमन आगिलन अंदिशमंद मंद मर्दमियत हज़रत मौलाना वाह रोज़हाय ज़ियादे नबूत बाद अज़ ईद कुर्बान 16 में जी कादा हजरत मौलाना 7 में शबा वफात को वाले अजीब बूत के आखिरी लहजा तो वक्त मरीज बूत हमेशा हम कार्य को कि माँ बाप डॉक्टर बस्तरीन को आखिरी लहजा तक वस्त सेल कने मना बीमारिस्तान न भरे डॉक्टर या इल्तिमास को कि दरोना खून रिजी मैदा कुर्ता वती खूनदारी रिची वमा बात कंट्रोल कना तरा बीमारिस्ताना वस्तन बीमारिस्तान नहीं है वाह जिससे मौलाना सुरमान बेबदन वासबूतन तो तकरीबन हालतें हंचे के हालतें बेहाली है बेशतर वाह एक मर्तबा शवाबा चिस्त भी सर बुलंद का यशी मना चिस्त कने चिस्त बूते ये न को व सुरमान शमनी दर कने तो एक बार अल्लाह बिसदाए बुलंद वाह बात बेरिवायत बीबी लहजा हमा बोर्स देगा वफ्ततन वाह तमा यातन देमा मौलाना तमाम बोलता उसे मौलाना वो थी शहादत वाम तो वो अल्लाह है नाम बुलंद तकबीर वश अल्लाह अकबर वाह दुनिया ही वैदा मुझे इंसान आखिरी रोच मुहिम में वह आखिरी रोचा इंसान है होशमंद इंसान है आगल इंसान है खुदा तर्स इंसान है बीदार दिल बीदार नबायद आखिरी रोचवती फरामोश कर कि बेचे हालत है शद दुनिया रोत वह बेचे हालत है परवरदिगार मुलाकात अल्लाह से बेतौर से ताए मर्दुमान शार रोचे कि शो हमना मुलाकात कने बेतौर से ते माना अच्छी तेन सच्ची हम अब्तुरसन परवरदिगारा कि मात्रा मुलाकात कनान माना ये मतलब इशियशन कि अल्लाह से 2 चीज़ हमारा तो सीनी एक कि अल्लाह से आए मनी बंदगान शमा के पे मनी मुलाकात आए मनी मुलाकात को दस्त खाली नबी चरा के मन शुमारा जोड़ कुर्ता व ये हम नियामतन दुनिया मन बिस्म खिदमत करार दाता ये माह रोच हो ये आसमान व जमीन हो ये डिगार हो ये हासिल खेज जमीन हो ये दरिया हो ये कुहान वह हमें इम्कानात दर खिदमत शुमा करार दाता अबरो बादो मह खुर्शीद फलक दर कारान था तुलाने बेकफारी हो बेगफलत न खोरी मंत्र बे दुनिया था देम दाता है इंसान था तशम्मन गाफिल मा बये मना याद कने वमनी दस्तूर न अंजाम दे दुरूद खत्म कने पटुयन वजीफे ये मारे अल्लाह देम दाता सात चीजें कि मानो तस्वुर कनन बुजुर्ग तरो मुहिम तरीन सात चीजें कि मानो फिक्र कनन मैं उलमा फिक्र कनन मैं खवास फिक्र कनन शाही हम बुजुर्ग तरे आ चीजें कि अल्लाह देम दाता मेरे अजीजान पटुयन वजीफे ये टुयन रिसालते टुयन इंतजार रब्बुल आलमीन शोती बंदगाए अल्लाह शी समाप्तरसत व 10 खालिया में है समाप्तरसत अमल कने गो अमाल बेयत गो तकवा बेयत गो फरहेजगारिया बेयत
گو ایمان بیایید ایمان کامله هم، شما گو اعمال و عمل کرد صالح بیایید، شما عمل نیک بی، شما ایمان کامل بی، شما اخلاقان پسندیده بیان و اخلاقا مرضی بیان، اخلاقا خوبین بیان، شما با سرمایه اخلاق و سرمایه ایمان و سرمایه تقوا و عمل کرد نیک شما ببینی بارگاه بیاید، بترسید و عمل آمادگی کنید، به شریعت سر عمل کنید، شما زندگی به شریعت سر بگذی، شما زندگی مطابق با قرآن بگذی، شما زندگی مطابق با سیرت و سنت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار گی، احکاماً عمل کنید، سنتاً سر عمل کنید، حضرت رسول اخلاقانا آئی پاکن سیرتا آئی پاکن رفتار شما وقت زندگیتا پیاده کنید، بترسید شاءالله دست خالی میایید، شما را اللہ مال داتا سرمایه مال برای وقتی آخرت تا سرمایه گزاری کنید. گاهی انسان دوشی من ایک عرضی کو ودا من شارع وارد بودن و یک سری چیزی چما کب یا فکراهات و گوشتن من عرض کو مسجد جامع چابهارا که دو چیز مروچ به ذهنه تا گوشتا، دو افسوس، یک افسوس برای ایشی که انسان الله عمر بدن، جوانی بدن، سلامتی بدن و 50 سال 60 سال 70 سال عمر کن و دست خالیه به بارگاه الله آورد. یہ شفانہ بوسفی تمام لنا روچانا بے اللہ شاء اللہ غافل بھی برای آخرت وتی آمادگی مکان و دست عقل همداری و دست خالی روت باز توین افسوسی که قبر انسان دست خالی برود هیچی هور مبید. و دومی ارزم کو کہ افسوس منی دلا گوست مروچی ارمان ہے کہ انسان اللہ تعالی سرمایہ بدن و انسان یہ سرمایہ ویل کن و دست خالی برود به آخرت تا یک کسی را من نصیحت روچے کو و گوشتوں کہ تی ای پیسے زغال بها کرتو و تی چکانے ساتے تو چکانے رودت کو زغالا و کاه بها کو کاه و تی زاگانے تو کرتن و اللہ یہ فرزند را سرمایه داتت که در یک جای 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرتد. من یه عزیز را گوشتن که تی پیسه شما را پا زحمت رو دید پا مشکل رو دید انو اللہ شما را زاگان بالا ارتو سرمایه داتا و ہما خدای که ترای روزی را داتا تی شما را داتا و شما پیسه را نداتا آج اللہ تی فرزندن هم روزی داد تا پچی پوتی اولادان جوش جنے پچی پا فرزندن وطی نگران ہے تا پواتا نگران بے پواتا جوش جان فرزندن جوش ما جان فرزندن اللہ روزی دان تا شی سرمایه که اللہ ترا داتا تا چه چیزی شیشی تو انتا که پا اللہ پوتی آخرت تا ذخیره کنے. ولی عزیز او دا تحت تاثیر قرار گفت ابرانے ولی بات که مشفوت شو دا من متوجه بودتون که به هر حال فکرای دیگری شیطان ویل کن نبی انسانا و انتظاری که شایی حتت انجام نواد. بعض افسوس ہیں کہ مال محبت تا آخری لحظه ها نیلی که صرف سرطان گبتت یک که شزایدان توهی ثروت مندان صاحب پاساژ و چندین پاساژ داشت توهی سرمایه داشته من هات که منا ملاقات روچه هات و منوان نشتن و من آئیرا گوشت که یہ زندگی وفا ندارید و به هر حال ترا اللہ توهی سرمایه داتا و تا گو دست خالی امر را شیء سرمایه گو تا همراه کن. من افسوس بود که عزیز هم اثر نکبرا و عزیزا چیز جزئی در راه اللہ تعالی داد و ماشاءالله درودی ختم کرد علالتانا و کسالتانا برطرف کن و ایرا صحت و سلامتی بده و مولانا عمر با برکت کن.
माशाअल्लाह दुरूद हम वाले मनी अजीजन शमा ख्याल कनान هنوم و شما که ایدا نشتگن و تی منزلن تان ما خیال کنن که ما اعمال دارن ما خیال کنن که خیلی می ذخیره زیاده و ما عمل انجام داتا ما ذخیره دارن ما عمل نامش نیکی اپرن من فلان کار را انجام داتا فلان نیکی اون کرتا ولی هنوم من شما به رب العالمین نرستگن هنوم و شما به دار آخرت نشدگان هنون آوانی که اعمالش انجام داتا آوان ندیستا یہ مثال من شما خدمت عرض کنین کہ دنیا ہے ٹوٹوین مجاہدان ٹوٹوین عالمان مزنین منی عزیزان بزرگان کہ وقت دوران خیال کنم بسیاری که ما وقت زندگی را جهاد تا گوازین وقت زندگی را عبادت تا عابدان به عبادت تا گوازین شفان نشتن تسبیح وان قرآن تلاوت کو خلق ہدایت سبب بوتن و میں اعمال توہین تو مظہرین تو و بسیاری عالمان کہ آ دنیا ہے تہا کار کنن و خیال کنن کہ ما توہین علمی اللہ مارا داتا میں پائے علمی بسیار بزرگ ہیں بسیار ابنی عزیزان عابدان سخیان خیال کنن کہ ما مزن مال اللہ رہے تا خرچ کرتو ما توہین اعمال داران اما وقتی که کایان فحجا و به دربارا سید المرسلین امام النبیین رحمت للعالمین دربارا رسان وقتی آجائے کہ رحمت للعالمین وہ دوابند و آرام گاہند حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آجائے کہ صدیق اکبر پانا دے وقتا و عمر فاروق پانا دے وقتگان وقت آجا مجاہدان کایان ہنو احساس کنن کہ میں دست خالی ہیں ماں ہچی کو دستا میں نہیں چرا کہ مجاہدی شکی دا وقتگا عابدان وقت دنیا کایان و خیال کنن کہ توہیر عبادت شکرتا دنیا و زندگی بے ذکر گوازنتا وقت کہ وہ دا کایان خیال کنن کہ ما ہچی ما رہورنے ما ذکر عبادت میں دست خالیین ما چیزیں جزئین میں دستائین عابد یشن کہ ادا وابتگن عابد رحمت للعالمین عابد ایاران عابد اوانن کہ جنت البقیع وابتگن مجاہد اوانن کہ بدامن احد وابتگن ببدر میدان بدر وابتگن منی عزیزان بسیار علماء متبهرین وقتی که ودا کید خیال کنه منی عزیزا دن عالما وقتی ودا کاین خیال کنه که شماو بی سواتر شماو کم علم تر کسی نه و تی علم گار کنه و تی عبادت گار کنه و تی جهادن و قربانیان گار کنه چرا رئیس العابدین رئیس المجاهدین رئیس العلماء و شخصیتو انسانانی که به الله رستگا و انسانای کاملا وقتی آوان دربار رسان خیال کنن که شما هیچ کسی کمتر نی امام اعظم امام ابو حنیفه رحم الله تعالی واقع مشهورا که وقتی به مدینه منوره تشریف کار تو مردمان فتوا سوجه کو گوشت به عراق بیایید کوفه بیایید که من شما را فتوا دین امام ابو حنیفه گو ایدا گوشت جرأت نکن فتوا دا حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خطیب توانائنات و آئی توانا کس شمانے کہ آئی توانائی مزان مولانا حاجیان اسرار کو کہ طبیعہ سخنرانی کا وقت مسجد النبی تھا سخنرانی آزادات حضرت مولانا کو کہ عبدالعزیز گوشت ہمان کو دور دورا گوشت ادھا منی جان ہے وہ دار کسی کہ نپسند تو ہم کشی انسانانی که اولا معرفت هست شناختش هست بیشتر جاهیاران تو شناسند مقاما جایگاه ها همه اندازه وطر گشتر گمه کنن
من عزیزان هنوز منو تخیل کنن که ما عمل انجام داتا، ما لیکی انجام داتا، ما تشکیل بودتا الله رها یک کنیم سال و تی زندگی تبلیغ تا گوازنتا و تی زندگی به ذکر و عبادت و سحرخیزی گوازنتا. هنوز منو تا سحرخیزان ندیستا، عابدان ندیستا، مجاهدان ندیستا، الله صالح بندگی ندیستا. انوم به دربار رب العالمین عرضه نبوتگا. وقتی انسان قایم بارگاه رب العالمین وتی عمل باز جزئی زانا، وتی عمل ناچیز زانا، وتی عمل کرده قلیل زانا. هرچی عمل برد زیاد بھی تو با اخلاص بھی. اما وقت دربار پروردگار کائن جلال رب العالمین شکوہ اللہ ہے، عظمت پروردگار بزرگی و اقتدار خدایا گندام. آئی احسانان یاد کنن کہ اللہ چه احسان امی سرا کرتا. روچ قیامت احسان یاد بیا انسان وقت ملاقات اللہ کو احسانان یاد کن. لہذا حقیر زموتی عبادتا، کوچک زموتی عملا، ناچیز زموتی عملا. بایا حال کہ ما وقت عملی انجام نداتا ولی عاملان ودا کہ کائن کوچک زانن تو کم مزانا. منی عزیزان منی یہ حبر شفیع مسجد تا یاد کنے، یہ شرع منی عزیزان وتی دل تا یاد داشت کنے کہ روچے توہین ما وشمی دے مائن امیر روچے تکی دا قرآن ہوشتار داتا واتقو یوما ترجعون فیه الاللہ. روچے توہین منی عزیزان ما وشمی دے مائن و آر روچ مهمن و آر روچ توہین پشیمانی داری. چه بسا اعمالا میں بعض در اثر ریاکاری بربادان. ما خیال کنن کہ یہ اعمال اللہ نزدیک مقبولان، اما وقت اللہ بارگاہ کائن ہنوم متوجہ بیان کہ چه اندازه ریزش کرتا میں عملا، چه اندازه میں عمل کم بوتا، آئی عمل تا ریا بوتا، عمل انجام داتا فلان بوتا و برباد کرتا وتی اعمالانا. ولہذا اللہ بارگاہ کے انسان کے ودا اعمالا نغد بیا منی عزیزان. آپ فاسدین اعمالانا، آپ منی عزیزان اعمالانا خرابین، آوانا جتہا کنن تو آ برباد بند تو روان. ودا منو تأفسوس ورال اے کاش یہ شفانا من موابتینون شفات الصوبی یا حد اغل یک پاسش شفا ممنشتینون اللہ بندگی کرتے. ودا حسرت درد نوا یہ منی عزیزان یہ کوٹے کے من گورا کرتو، یہ ابا یہ شمنا مانید، یہ اماما شمنی سرا در بید، یہ لباس آخوندین ملائین لباس طالبین شما در بید. ودا تماما یکسانا اللہ تعالی بارگاہ. ودا عمل حساب، ودا اخلاص حساب، ودا تقوی حساب، ودا خدا ترسی حساب، ودا نیکین اعمالان خالصین حساب. لہذا منی عزیزان اللہ بارگاہن احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین دربارن. ولہذا ودا اعمالان باز کم بد. منی عزیزان من شما حالان سیل کئی ہمیں آیاتا، یہ آیات بکی سرا نازل بید و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مناسبتی آیات چے آخری روچند حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ ملاقات قریب ہے ولہذا اللہ یہ ہوشتار دن کہ قیامت روچہ امت مواظب بید کہ اللہ ملاقاتا بترسید و برای اللہ ملاقاتا آمادگی. منی عزیزان یہ نقطہ من شما خدمت عرض کنین کہ بسیار اشیاء عمل کہ شما دل برائی بستا، شما امیدوارو بھی عمل کہ شما سبب نجات بید و دکایت یہ اعمال برباد بوتا، یہ اعمال خراب بوتا، یہ شرع ریاح جتا، شرع تظاہرہ جتا، یہ شرع بعد تذکرہ یہ عمل ہے کہ ما یاد کرتا ہوتی نیکی اعمال اور ریاح پیدا بوتا، یہ برباد بوتا شتا. و یہ ہچی ندارین من چه بسا انسان کے 60 سال عبادت کرتا اللہ تعالی و یہ اعمال کل اللہ نزدیک برباد بوتا. چرا کہ اللہ ہچ اعمال را نپذیرید
कि आयत रिया भी, आयत तज़ाहुर भी, आयत इखलास लिल्लाहियत में भी व आमाल मुताबिक बा शरीयत शराइतन मबीद आ शराइत की शरीयत ताइन कुर्तबायद मायर अंजाम देन अल्लाह दरबार नाउमीदी ने वले मन शुमार लूटिन कि शुमा वाक़ियत मन हम बेफहमिन व शुमा हम बेफहमिन वाक़ियत अफजान मनी अजीजान मन शुमार दोस्ताना अशीन ये वाज़े अब ताबिरगे ने के ग्वातिबार ये हबरे के शुमा ये फिक्र करने मनी अजीजान फिक्र करने ये हबरे सरा कि ये रोज के शमनी उशत्ती सला गुज़ान व ये शब के शमनी उशत्ती सला गुज़ान ये तूलानी शपान ये तुहेन रोचानो मनु ता आमाल अंजाम न दयान कुरान तिलावत न कना अल्लाह जिक्र न कना न व आमाल नेक अंजाम न दे खिदमत खल्क शम्मा अंजाम नवा ये मनी उती सरमाये के शमनी उशत्ती सला रो ये शी अफसोस मनु तावरान वक्त के आमाल अर्जिश गिंदन अर इंसान मौत वक्ता तमाम ये आमालान सवाबा गिंदीद नमाज सवाबा रोचग सवाबा हज सवाबा ज़कात तिलावत कुरान सवाबा जिक्र तस्बीह सवाबा खिदमत खल्क सवाबा नेकी सवाबा गिंदीद व हर इंसान गुनाहान अजाबा गुनाहान मासियतान गुनाहान हम गिंदी नाफरमानी यानी गुनाहान गिंदी कि चूं खतरनाक चूं तहला चूं बादाम चून बदबू खराबान ये शान इंसान गिंदी अफसोस वाम के काश मन तात अंजाम दाते मन नेकी अंजाम दाते मौत उम्र रज़ाया म करते हैं मौत जिंदगी यार बर्बाद म करते हैं ऐ काश मन बजाय मजलिसाने के हिच लग़वियातान बेहुदे नशस्त बुते काश बजायशान मन कुरान बांधते हैं मन नमाज बांधते हैं काश बेशी के मैं ये तमाम रोचाना वाह है काश के मन दुशम्मे व पंचम्मे रोजब गिफ्ते हैं सरमाहे सैरोच रोचब गिफ्ते हैं है काश शफाना मन मवापते नो मन सहारान पादाते नो इबादतों करते हैं अव्वल शफा आखिर शफा है काश मन मस्जिद वती नमाज़ान बांधते हैं मन पंचे नमाज़ान पर पाबंदी बांधते हैं मन अल्लाह दस्तूर इताअत करते हैं अल्लाह फरमान उम्रते हैं मन अल्लाह नाफरमानी रमा करते हैं ये अफसोस वरन बेनेकी आने सरा के शमनी उशत्ती दस्तफोत बुतेगा वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहे इलल्लाह वक्त अल्लाह बारगाह रसल व हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतन अर्ज़श गिंदन सुन्नत सवाब गिंदन सुन्नत अर्ज़श गिंदन अफसोस वरन के काश मनवती जिंदगी था हबीब सुन्नतन रियायत करते हैं है काश मनवती जिंदगी यारा बेताअत अल्लाह बवाज़िन बेनेकिन आमाला अखलाकन वजना वक्त गिंदन अफसोस और के काश मनवती अखलाक करा वो शरीयत मुताबिक करते हैं वो कुरान मुताबिक करते हैं वो मन अखलाक इस्लामी यारा खूबियान अखलाक वती जिंदगी है तपयादक अखलाक वजन रोचा क़यामत तमाम आमालान बेहदीस तहा था कि इंसान नेकी आने तराजुए अदलो नेकी आने पे अल्लाह सर संगीन भी अखलाक खूब भी आदत खूब बयान रफ्तार खूब भी किरदार खूब भी ईमान खूब भी दियानत खूब भी तकवा खूब भी ये मनी अजीजान मुहिम में शुमे दस्तावर्द हमेशा शुमा पमी खातिर अल्लाह मनो शुमारा खल्क करता ता मनो शुमारा गोवे खूबे चीज़ान आजमाइश कान वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहे इलल्लाह अल्लाह से बेतौर से तो गुनाह परहेज करें मासियत परहेज करें गफलत परहेज करें गुनाह खतरनाक आ इंसान ने के गुनाह बड़ करें तो बे अल्लाह बारगाह रवान तुहेन मनी अजीज ज़ायात पर पेश है तुहेन नुकसान पेश कैद बास फशेमान बया आवाने के बिला तशबी गिरफ्तार अमल ज़िना आवाने के गिरफ्तार मशरूब अल्कोलिये वरगा आवाने के बिदा में एहतियाद कप्तगान व क्रिस्ताल कशन तो तरिया का कशन तो चर्स कशन आवाने के अनवाए गुनाह गिरफ्तारान आवाने के ये महवाराना सैल कनंत के शान सैल कनक खिलाफ शरन आ महवारे अपनी अजीजान कि अब फसाद निशान दन तो गुनाह तरफ तबलीग कान अलबत्ता के कसी अखबार मसाइल इल्मी गोश कशीद ये इस्तिस्ना वले आप फिल्माना रसवायन कसाने के सैल कनान
مرتكب گناہ کبیرہ بان ولہذا یہ گناہانا روچا قیامت وتی سرا بڑھ کنن تو اللہ بارگاہ کایا آوانی کے چشم چرانی کنا وگوتی چمان دیگر ماتو گوهارو دیگر ناموس سیل کنا آوانی که چشم بد داران و با چشم بد گرفتاران و آوانی که دیگران مالان پا بدی سیل کن دیگر آبرو حیثیت پا بدی سیل کن حسادت تو که نداری روچا قیامت توہین گناہ چست کن تو اللہ بارگاہ آوانی که غرور داران آوانی که تکبر داران و تراش دیگران بالا تر و بزرگتر زانا منی عزیزا تکبر توہین گناہ سنگین گناہ و وطرا برتر زانا یا علم غرور تا یا مال غرور تا یا نسب غرور تا یا پوست غرور تا و مختلف نعمتانا که اللہ داتا اوان شکر باید ادا بھی لہذا تکبر شباطنی گناہان درونی و توہین گناہ کی روچ قیامتا بارگاہ اللہ کہے واللہ بارگاہ وقت شان کہایان ہر گناہ صاحب قید ہر گناہ انجام دو کا قید توہین پشیمانی ہے توہین حسرت و ویلائے توہین آہ پر یاد چست بیش اثرے والنگرانونا راحت تبید کہ اللہ منگوری گناہ ملاقات کرنے منی عزیزان یہ جنازان دارن روان بسمت قبرستانا روزانہ ملیون ہانا پر میری دنیا سرا و یشان 10 ملیون بلکہ روزانہ میری و بے اللہ ملاقات روان واشم ظاہر مشمع گندن کی شتا اما نزانا کہ چه حساب سنگین ایشان سرائن شام بے اللہ برگردان و بے اللہ باید حساب دیان کہ چیش کرتا کجایش در آورتا کجایش مصرف کرتا و تی زندگی کجا گوازنتا شفانا روچانا اللہ دستورا چون کرتا اللہ دستور عمل کرتا نا نافرمانیا نا پچے مرتکب بوتا منی عزیزان بشر دیما انسان دیما منیوتی دیما سکن روچے ہمیں روچ کے مرحوم غلام قادر شوتو اللہ مغفرت کن ویدگا عزیزان شوتگان وما وشما پشت سران ہر کسی پوتی نوبہ منتظرین بلے منی عزیز جائے افسوس ہے کہ منو تا بفکرہ موت نہ ومنو تا موتا را فراموش کرتا اللہ بندگا شفا استنتو گریوان تا انسانانے کے بیدارا اللہ ملاقات فکرہ کنا روچا در فکر ملاقات اللہ فراموش نکنا مرگا ہم بیوش نکنا چرا کہ مرگ صحت ہم معلوم نہیں جادے تا مروچ معاہدہ بتسلیت شتا کہ 4 نفر ترلی چیرا شتا واہ کشک بوتے گا اللہ مغفرتش کا و زخمیاں اللہ تعالیٰ وانا شفا دا مگر عزیزاں زانتا کہ اوان موت آتا مگر اوان زانتا کہ ما ہنون میں وقت تمام آخری لازیں و اوان مگر زانتا خیالش کرتا گوشت ما روان وتی منزلہ من واقع ہوں یہ آتات یہ بندے خدای انو وفات بوتا اللہ رحمت کن پاری وفات کو روچہات مدرسہ و گوشت باز منش دنیا آنا ثروت مند مردم و دارای مردم گوشت منش زندگی فلانی ناامید بودن من گو خدا خیر کن چی بوده که تا ناامید تی گوشت یہ ہوا فهمائے شب بندر عباس فرواز کن شایدہ چست بھی بے آسمانا شاید دا مردمان حاتگا میں فرودگاہا کہ وتی مردمان بران و دا غذا پروانا پیچی کہ مہمانا و دریائے وسطا امریکایی موشک جد و اربا سارا و ہوا فہما منفجر بو مسافر رہتا دریائے تھا کشک بوتا وہ یہ زندگی وشی چی ارزشی داری یہ زندگی سر کئی اعتماد کا یہ زندگی سر کئی حساب کا و بالاخرہ واش منش زندگی بے تھوڑی کلی نا امید بوتا وش خدا خیر کن تو حالا منی یادانے کہ منگونے چیر حبر دا دیرے حبرتان ولی دیرے نگوست منی عزیزہ کی عزیزہ کل حبران بے ہوش کرتا و انسان پوست بزینے انسان زود فراموش ہے انسان نسیانا روت و فراموش کا ہم چیزانا ہم نعمتانا شیادا با و رحمت و خوشحالیانا ہم سختیانا و مشکلاتانا ہم شیادا با یہ عزیزہ بات
فراموش کرد که من یک کلمه گو دوارگ ای آثار و علامتی بکی دوارگ همه وتی مسیر ادامه داد وتی راه ادامه داد همه وقت یک ترس بدل اتحاد. لہذا من یک نقطه خدمت شما عرض کنین ہمیں ہواپیمای موضوع کہ ہمیں زائدان ہمیں نزدیک میں ہمسایان دو همسایه سره دو مسائل عجیب پیش آمد. یک که بلیت داشتو بلیت اوکیت که همه هواپیما سوار بی، یک که دیگری بلیت نداشت و شتت که امیران سوار بی. اگر منی یادا نشتت 40,000 تومن وقت پول ارزش دا رشوه داتت اوتی بلیت جور کرتا گمه هواپیما سوار بودت و آئی که بلیت اوکیا آشتت آخری لحظه تا بر لاپه درد کرتت و شتت دستشویی درا گیر کرتد و هر چه که داد و بیداد که دستشویی پاچ نبودد تا دستشویی پاچ کرتد گوشت هواپیمای در بسته بودد تمام بود فرواز و یه تو به هتل منتش فرواز و ساعته 2 اخبار پاچ کرتد یه هواپیما جنگ بود و گسا زنگ جتت داد و بیداد و گریه جنینن گریه کنه که فلانی مرد. گوشت نه من زنده بون بیا که من هواپیماش فرواز من تو و عزیز دیگه با صالح مردمیت نیکین مردمی مسجدی مردمیت 40,000 تومن رشوه داتا و بلیتی وتی جور کرد و هواپیما شد دریاه تا وفات بو. خدا رحمت کن مولانا عبدالملک رحمت الله علیه گوشت که مروچی گوشی که می معتزله هنه مسئله ثابت بود من گو چه گوشی بیا که هواپیما ایشان ظاهرا وقتش نرسته تو ایشان کشک بود. من گو بیا که دیگه واقعی ایشان تو چی من گو بیا یشی همسایگان یکی کشک بود یکی که اجل نمانتا اجل نرسته آب گیرم منتا دستشویی تگیری کرتا و گوشت یہ ثابت بود که اهل سنت شوخی ان کو باهم. من گو ثابت بود که اهل سنت مسئله حق که المقتول میت باجله هر انسانی که کشک بی ابوتی اجل منید. مولانا حق قبول کو گوشی درسته یہ واقع پیش آتا. منی عزیزان کئی جانت کہ کجا منی ہوتی جنازہ کجا کفیت ہیں یہ رہان یہ مروچی وسیلان یہ جادہان تہا چک انسان مرگ پیش کے تو اتفاقات پیش کے بیک زندگی تا منو تا اعتماد کنا زندگی سرا و پا آخرت تا آمادگی مکنن برای اللہ ملاقات منو تا در نظر مگرن و فراموش مکنم نیازیان فراموش کنم. یہ سنگین اللہ شیعای انسانان ترس شمن آمادگی کنه تو منیه بیاید دست خالی میاید منیه آی ثروتمندان آی مالداران آی جوانان آی انسان های سالم آی ماس و گوهران شما آمادگی کنید عمل آمادگی کنید نیکی و تبزور تو بیاید دست خالی میاید ایده دست خالی آیگا پایدگی ندارید دست خالی آیگ حرکات گرفتار بی و گناه میاره گوهتا توبه کنید استغفار کنید و ترا اصلاح کنید تو بیاید واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله گناه نیاید گناهان پاکی رها را الله گردین تا انسان مرتکب گناه بی نفسی داری شیطانی داری دوچار غفلت بی منی عزیزان گناه کن و یہ گناہ پاکی طریقہ را اللہ ہیر کرتا. اللہ ارحم الراحمین ہے اللہ مہربان ہے راہ گرے وگی منی عزیزاں راہ ندامت راہ پشیمانی واللہ شی وتوبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. دست جمعی توبہ کنے تک توبہ باید کنا توبہ اللہ فزیرید بشرط کہ توبہ با شرائط بھی شرائط انجام دن و شرائط توبہ ہمیشہ کہ انسان نادم بھی تو پشیمان بھی. منی عزیزان سکن روز چھ دیم آئیں و ہمیں روز سبب بوتا منی عزیزان کہ انسان آئے بیدار منندہ تو غم کنم. جای افسوس ہے کہ در گزشتہ مسلمانان بیدار نشتگن شپانتا عبادت تشکرتو قبر یاد کرتو گریتا و تی تنهایی یاد کرتا و تی بیوسی یاد کرتا. من ای جمله حضرت مولانا قمر الدین یاد هات اللہ رحمت کن واجہ فرزند وفات بوتت
وحضرت مولانا منا قلت جنازة هبرا من إلى شهر هاتونو مولانا زاگه جنازه ام بو و یک کلمه مولانا ودا گو تکان دهنده ها تا کلمه و همی كوتي زاگه وقتی به قبر تهشتو خیلی متاثرت مولانا شوتی فرزند وفاتا گوشتی ها همی یک جمله مولانا یاد کرد که همی پردیسا منی فرزند شده و تنهایی شده و هر انسان که شوتی جماع جتا هبی شوتی خانواده جتا هبی شوتی قوم جتا هبی تنها رو علمان پیش نمازان وتی مقتدیان هلن تو روان پیتان وتی چکان هلن تو روان من عزیزا ماتا وتی فرزند هلن تو روان خانواده ویلکان قوم و راجا ویلکان و دوستان و یاران و هم نشینان ویلکان تنهایی و تنهایی الله بارگاه رو سخت منی عزیزان اگر دست خالی برود اگر با گناه هم برو با آلودگی الله بارگاه برود سخت ودا انسان گرفتار عذاب بھی گرفتار حسرت و ندامت و پشیمانی بھی منی عزیزان با سخت و اللہ تعالی من شما را توفیق آمادگی عنایت کن یا مردم زاهدان جوان مردم مفید مردم عاقل مردم هنر و الله اشرت له امکانات ثروت داتت وفات بود بڑا یہ یک کسی آیرا واب دیستد وشت منی فرزند هات منی اپا شریعت یک ملک در یک از شهرستان داشت 6 میلیارد ملک قیمت داد و وارث هاتن که شما مالا تقسیم کنه یک قلم فقط 6 میلیارد تومند یک جای زمینی داشتد به شهر تها هاتد و کارگاهی داشتد وشی ارزش توهین ملکی داشت و امکانات الله اشرا داتا و کسی واب دیستد آیرا وشتت منا منی وارثانا پیام رسینے منی وارثانا وش من دست خالیه به قبر هاتون ما هیچی وشت گو نیاورد هیچی گو تو نیاورد وشت بابا یہ واب پیام داری فرزند متوجه بیا فرزند شیشی ثروت و مال چیزی دیم دیم فرایی ولی چنان فرزند به اختلاف گرفتار تا که وامانش هم نداد مردم ها یاتا پریشان تا وشی می وام بسره که وامان حاضر نبو کسی وامان جواب گوئی بھی تا فرایی کسی دیم دا اللہ من شما را توفیق دا کہ بوتی حیاتا بوتی زندہ بوتی صحت و سلامتیہ بوتی توان مندیہ حدیث تا وقتی که شما پر مالا احتیاج داره و وقتی که شما برای مالا حریص ہو ہما زمانه کا مال دے خوبین نہ لازے کہ انسان روح کے گیر کان و آخری لحظات زندگی و ناامید بھی وشی فلانی انکب دے تو فلانی انکب دے تو فلانی انکب دے واتقوا یوما ترجعون فیه الى اللہ ترست شعار روچے کہ بے اللہ برگردے و ثم توفا كل نفس ما عملت اللہ نے فرمائش نہ کن کہ آئے انسانان وہ دا ثواب پشما ذخیرے وہ دا بہشت شما انتظاریں وہ دا شمارا پاداش رسی اللہ شنا ہر انسان آچیزی کی کسب کرتا انجام داتا وتی عمل کردے اجرا و ثوابا بہار تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون اللہ شیا عمل شما جنت بوتی اعمال ذریعہ میراث بنے یہ شما جندے اعمالان کے سبب شما بہشت ہے شما عمل تبدیل میں بہشت بھی انسان نے عملا کے تبدیل میں جہنم بیان لہذا منی عزیزان اگر کسی یہ خیال کان کہ وہ دا ثواب آمادے وہ دا بہشت آمادے وہ دا رحمت آمادے خبر ہی نہیں منی عزیزان بغیر عمل آباد شما عمل کنے ہنون کے کسی عمل انجام دان اللہ رضایت گی اللہ خوشنود کا اللہ صرف فضل کا اللہ اضافہ دان اللہ مازاد دان اللہ احسان کا بلے عمل باید بھی تو اللہ رضایت جلب بھی جنت انسان کو اللہ فضلہ رو ولے سبب عمل انسان باید عمل بھی تو اللہ فضل شامل حال بھی اللہ بدون اعمال بکسی سر فضل کن نا یہ رنے منی عزیزان باید زحمت کشن تو اللہ تعالی فضلو اللہ تعالی کرم موش میں نصیب
يا عزيزان وتي أعمال كم زانه وتي تلاوة كم زانه وتي تقوى كم زانه وتي عمل کرده کم زانه. شما هنون ما و شما 70 سال دا 80 سال زندگان 60 سال زندگان ولی قبرت تنها مشو 5000 شا خدا بزن 10,000 سال خدا بزن 100,000 سال معنی یا لا 1000 سال و 2000 سال معنی قیامت برپا بی. ما و شما تا قیامت به قبرت شود سهرای محشر 50,000 ساله طول کشی 1000 سال طول کشی بعض روچه و بعض نمروچه طول کشی بندگان متفاوتان و شود همیشه جهنم یا همیشه بهشت یا مدت طولانی جهنم و بعد بهشت. بهر الاعمال انسانان متفاوتان و انسان توهن سکی بدهمائن هنچه روچ دیمائن که اللہ یوم یجعل الولدان شیبا روچه که گوندین زاگان و طفلان هم پیرکن و دا گوندین زاگان مودان حسفیت کن آوان پیرکن هنچه سکن روچه دیمائن سکن روچه که شایی سکتر به دنیا تا به نا گوسته و نا گوزید و هیچ زمان پیش نگه. لہذا ما وتی قبرہ بے وش مکنن وتی حشرہ بے وش مکنن وتی حساب و کتابہ بے وش مکنن وتی اعمالہ ما و شما صالح کنن نیک کنن وتی وظیفہ انجام دیا. منی عزیزیں یہ دنیا شما روزی ہے یہ دنیا شما نان ہے یہ دنیا شما احتیاج ہے. من و شما را اللہ پر دنیا جوڑ نہ کرتا دنیا برای ما ہاتا ما برای نیکن اعمال ہاتگان ما برای نیکن اخلاق هاتگان ما هاتگان تا انسان کامل بیان ما هاتگان تا به کمال برسان و انسانیت مدارجت کنن و بالا برون. مارا اللہ پر رسالت توہین دیم داتا. شما فریب مورا ما و شما یہ دنیا ہے ما و شما غیر مسلمانان گندن یا مسلمانان غافل گندن شما گندت شما فریب مورت منی عزیزان کہ ایشان آخرت نداران کہ به آخرت فکران هم به آخرت اعتقاد ندارن ایشان به دنیا چسبتگان و ذلیل قوم منی عزیز الله نزدیکا که الله پشتن فراموش کن و انسانیت تا کنار بلی و الله بندگی مکان و لیکن اخلاقا به دست میاری و به دنیا بچسبی. انسان دنیا تا منی عزیزان ناموفقن ناکام تا انسانه که خدا درست مکن خدای حق و حقوق مزان انسانان حقا مزان والدین حقا خویشاوندان حقا همسایان حقا و آل حقان حقوق پرداخت مکن تو مزان. منی عزیزان انسان ناکامن اگر تمامی خزانه های روی زمین آئی دستا بید رویشی اند که ما باید بنندن و فکر کنن و تی زندگی انا تغییر دیان و تی زندگی انا عوض کنن و تی رابطها گو رب العالمین مستحکم کنن گو دین اسلام یک کتابی که شما دسته قرآن عظیم الشان یک کتابی که شما دنیا نداری و دنیا همیشه تشنه و محتاجه ولی دنیا متاسفانه گرفتار مریضی و کسی دواها استفاده نکن. شما یہ قرآن باید تلاوت کنن یہ قرآن باید نشر بید یہ مکاتبان باید زنده بیان ما و شما بدینه طرف کو قرآن ها برگرده قرآن باید جنین و مردیات گران ما و شما باید در نظر گران شما علماء خصوصا علماء جوان کی منطقه تکار کنه شما باید در نظر داشته باید روچه را در نظر داشته باید که یک انسانی منطقه مبی که قرآن بلد مبی دور نمای شما باید گوتا داشته باید که آیرا در نظر گره نقطه را و حرکت کنه آن نقطه یشه که همه مردم قرآن خوان بیان همه مردم نماز بانا سحر خیزم بلند بیان شیر مردان و شیر زنانی که در گذشته الله عبادت کرتا چس بیان. یہ منطقه دشتیاری باہوکلات و کلی منطقه آنتا ذاکرین جنین و مردین عابدین جنین و مردین صالح انسان شیء انسانانتا بلند بھی. یہ دہانتا اللہ ہے یاد و ذکر بھی یہ دہان چہرہ اللہ وزکان شان ظاہری صورت تاہم اللہ وزکان یہ سرزمین اللہ نورانی کان یہ دہان نورانی کان آ جائے کہ قرآن تلاوت بھی آ جائے کہ اللہ تعالی ذکر بھی. شما باید در نظر داشته با عزیزان تبلیغی اذا شفیع حضور دارن جمع
و شما علما ما و شما مچند در نظر به یک روچی را که یک بے نماز هم مبی. حالا ممکنه کسی بگوشه یہ امکان پذیر نه، ولی آپ دست پروردگارن، خدا چه لوٹی، خدا قادرن هدایت کم مچانا در نظر بی که کلا نمازی بیان. یہ کلا نماز بانا صوبہ مچ نماز پادایا و مسجد بیان نماز وتی بانا. اللہ بے اللہ گسیتها، اللہ خانہ، اللہ باید عبادت کنا. و ما شما اشرا در نظر داشته به منی عزیزان، یہ مردم گناه مکنا، شیطان سنگرا پروشان و شیطان جایگا ویران بیا و شیطان شید نومید در بیشه منطقه تا و یہ مردم اللہ بندگی کنا. گناه اذا انجام ما شما سرزمینه قتل مبی، کشتار مبی، بے حیائی مبی، بے دیانتی مبی، و اذا تقوی حاکم بی، اذا پرهیزگاری حاکم بی. ما در نظر داشته باید روچه را که باید می فرزند اولادان همه علم یاد گران، همه سواد یاد گران، همه تحصیل پیدا بروان و دانشگاه هم بروان تحصیل کنن. شما وقتی اولادانا دیم دید برای تحصیل بروان دانشگاه هنو الحمدلله شمع علماء ها چنک دارن دانشگاه مالزی، هندوستان، تهران، زاهدان دانشگاه تا درس وانا علماء باید عزیزی ما مراجعه کرد که من پا دکترا دوره دکترا قبول بودن و من فلان مدرسه مدرس و من چون کنم. من گوشته که تا درسه ویل که برای دکترا بگیر، مرا نیاز برای تحصیل کردن هست و تی درس جاگه ها کس دیگه درس ده و مدرسه پا تیروگا بند نبی، تعطیل نبی، تبروتی تحصیل بکن. و منی عزیزان لحظه باید ما بروان علم حاصل کنم. ما علماء بروان و مدرک بالاتر بگیرن، مدرک دکترا بگیرن، با سواد بیان، تب توانم به زبان روز گو مردمان صحبت کنم، گو مردم روزا زبان روز لوٹی که باید برای صحبت بی. و لہذا من یہ چیز شما الحمدلله یہ منطقه مردم باهوشان، منطقه مردمان الله استعداد داتا. یہ استعداد اگر به کار گرک بیان و شه استعداد استفاده بی، یہ مردم توانن که برای دنیا خدمت کنن، برای کشور خدمت کنن، برای استان و جنده مردم فدور دور منطقه مردم هدایت بیان، دیگران هدایت ذریعه بیان. و لہذا باید ما و شما وتی ملت سر کار کنن. یہ ما و شما سرمایه بالاترین، همه مردم خوبین، همه مردم نیکین، همه مردم که شما توارش کنید جواب دیان. مولانا اشتوار کا مولانا چابہاری جواب دیان و لہذا معتمدان توار کنا متنفذان یہ مردم جواب دیان. لہذا یہ مردمانا باید ما شما کار کنا ایشان سرا و ایشان بے اللہ رہا دلالت بیان و ایشان بے خیرین رہا و ایشان آئندہ زمان آباد بید، ایشان تاریخ پیدا کنا، ایشان خوشنامی حاصل کنا، زمانے کی ایشان برو علم کسب کنا، دانش کسب کنا، با سواد بیان، با تقوی بیان، خدا ترس بیان، پرهیزگار بیان، صالح بیان و به اللہ رہا بیان. یہ شان دنیا آباد بھی، شان روچ آخر آباد بھی، آخرت آباد بھی کہ یہ شان به خدای رہا بیان. لہذا علماء نباید راحت بلندن و باید کار کنن و تلاش کنن و سعی کنن و انشاءاللہ یہ دشت باهو کلات که یک جایی که کم فاصله داشته و الحمدلله مروچی مکاتب دارید، علماء اذا هسته منطقه انتا شما علماء انشاءالله باید کوشش کنید که هیچ جای ما بی که پوشش تحت پوشش قرار مگی و لہذا ما باید همه جا پوشش دیان و کوشش کنن که شان به الله رها بیان و انشاءالله نیکان رها و علم حاصل کنن، دین علم بید یا دانشگاه علم و روچ علم بید ایشا کسب کنن. میں امیدیشن که یہ شبیه نشستی که دا ما داشتا و مختصرین و برای تسلیت امام حاتگان در خدمت حضرت مولانا، لہذا یہ نشست وتی بارگاہ قبول بھی. و آخری نقطہ منی گمنی گوھار آنند و کو جنین آنند کہ الحمدللہ مروچی میں گوھارا باید شکر اللہ ہے بجاب یاران کہ مکاتبان تا قرآن یاد گران، قرآن تو یہ سرمایہ ہے و بہترین زیورات گوھاران قرآن عظیم الشان، اخلاق نیکین، علم و دانش، ہدایت تو دین گوھاران
باید یه زیور پدا بروند، زیور بهشت. زیور اصلی زیور بهشت، زیور بهشت اخلاق انسانیت و شناخت الله و اخلاق نیک زیور بهشت. زیور دنیا همه زیور طلا ہے، لباس که بروچی بسیار شمع گوهارا جنین آدمان دنبال آئی و گردند برائی و متاسفانه با مشکلات ما مواجهند. شما گوهاران باید دیندار باید، دین یاد گره و مکتبانت قرآن و احکامان یاد گره و شما که جامعه جنین تعلیم دهید. شما متولی تعلیم جنین و جنین سر بهتر توانا نفوذ کنن و آوان هر قوتی نوع گندی و تی کشر گندی گشتر هدایت تبی تو گشتر هنون همه حرسی که پیدا بوتا جنینان در میان برای قرآن خانیه و رغبتی که پیدا بوتا ایش جنینان قرآن نشه مردینان. وقتی بخشش جنین رو قرآن یاد تگی مچلوٹ برو قرآن یاد کرا. لہذا وقت شما سحر خیزی داشته بای، شب بیداری داشته بای، عبادت کنه و نیکن کار انجام دید، شما ایدگه گوهاران سر اثر هلید و تاثیر گذار باید. شما که جنین نتوانه هدایت کنه و یہ نقطہ بیوش مکنه که حدیث تهاتا که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را اللہ تعالی جنت و جہنم نشان دا و گوشت جنت تا گشتر فقراو کم دست و تنگ دست مردمان حضرت فرمایش کماندیستا و جهنم تا گشتر جنین هنماندیستا. یہ ہوشتاری برای گوهارانه و لہذا مانا حدیث ایسے کہ میں گوهارانه حوصلہ میں فرزندان حوصلہ کم میں زود فراموش کنا و زود عصبانیه بیان و لہذا گوهاران مواظب بیان بے ہوش مکنا مواظب بیان عصبانی بیان و شوہر توہین اللہ تعالی احترام ایر کرتا جنین سرا بہترین جنین ہمائیں کہ دنیا روت رضایت شوہر داشته بی تبرا شوہر اللہ احسان بزان و شوہر حق و حقوق رعایت کا و مایه خوشنودی شوہرات منزلت فراہم کا و شوہر متعزید و شوہر غم و رنج بیشتر مکا. و لہذا یہ وشتی که شما دیگه فرمایش کو یک که شوهر بارا من یہ نقطہ مرز کنی که بهترین مردینان همائیں که برای وتی جنوزاگان جن و فرزندان زن و فرزند بهتر بی. هر کسی اخلاق عادات رفتار و کردار گو زن و فرزند بهتر بی آپ بهترین انسان همائیں. آن حضرت فرمایش کو از همه شما من گوتی زن و فرزند بهتر. لہذا بہترین شوہر ہمائیں کہ راحت رسینی بے جنینہ و قہر مکان تو ہمیشہ بدو بھی رحمہ گوشی تو توہین مکان بلکہ صبر کا اگر نہ رسائی و کمبودی کی سیتا ہے اگر جنی عصبانی مبی و لہذا نصیحت کارب کا گیت و با گفت و شنید کانے کن طرفا و لہذا بہترین مهمترین حق ہمیش حق یک والدین حقان و جنین و مردین حق یک دیگر السلام و همه انسانان برات و گوهار و خویشاوند و همشاری و هم روستایی و همسایه همه انسان حق دارن بیسرا. انسان قوی انسانی که انسانان حق ادا کا انسانان حق مراعات کا و رسیدگی کنه. شما گوهارا گذشته سخاوتمند بودو اگر شما منزل چیزی هاتا همسایه و فراموش نکرتا یہ اخلاق مهم ہے. الو ہم یک شیرینی که میوه حاصل بھی یک کر اللہ یہ نعمت دا و تی همسایه نے یاد کا پراوان ہم چیزی دیم دن. یہ اخلاق بعض مهم اخلاق ہے و یہ تاکید کرتا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلام شما گوهاران بیدار باید که وقت بیداری ہیں. شما براتان شما مردم عزیز منطقه بیدار باید که بیداری وقت دنیا داری بیدار بی شما بیدار باید دنیا بیدار بی. دنیا عصبانی هم به اسلام سرا به دین سرا و دنیا لوٹی تے کہ دینا شبین با ولی ہر کس کے لوٹی دینا شبین با اللہ رب العزت آئرہ جندے شبین با. ومنی عزیزان یہ چراغ اللہ روشن کرتا ہر کہ یہ چراغ اللہ فف کن آئی چہرہ و سر و صورت و ریش سچیتن و لہذا
ये चिराग अल्लाह रोशन कर दे, ये चिराग वो दुनिया मरुची लूटी इशरा फफ कन व इशरा खामोश कन वले अल्लाह सुन्नत हमेशा के बायद शमा दीन इख्तियार कने व दीन मुदाफे बे दीन वती जिंदगी था बिहार दीन वती जिंदगी था फयादक कने गैरत ईमानी मशमा मुसलमान ने बायद जोश का वक्त गिंदन दुनिया चे दुश्मनी ये दारी गो इस्लाम अंजाम अदा इस्लाम व दीन बग़्ज़ मरुची मर्दुमान दिलाए लिहाजा शमा हुब्ब दीन वती दिले तब कने अल्लाह बंदगी कने अल्लाह इबादत कने व अगर रोचे हाथ कि माँ वतरा पवती वतन सरा बल मखसूस पर इस्लाम सरा वतरा पर कोश बयान माँ व शमा दर मुकाबले हर सितमकारे व जालिमे के लूटी बेमशमे किश्वरा तजावुज कन या बेमशमे दीना तजावुज कन भाई आई देमा गोश्तन व लिहाजा मनी अजीजन शुमा मर्जान इश्तो ये चंद नसीहतें मन एक दो कलमा शुमा खिदमता या तकनीन व हमेशा के मर्जान अमनियत बैद हिफ्स बीत हम मा तलाश कनान तौलतियन कि वती तलाशा कना व बहरहाल मा बायत तजाय के कलाम नफूज दारी शुमा कलाम नफूज दारी उलमा है मोतमिदीन और सफीदान है व नुखबहान है हबर नफूज दारी बाद माशा नफूज वती हबर इस्तिफादा कना बेशी के मैं मर्जान अमन बयान मर्जान तना अमनी जोड़ मबी व माँ वती हक व हुकूक हम बायत तलाश कना व कोशिश कना इसी माना आने कि माँ हक व हुकूक न दारन मैं हक व हुकूक न रसीद मारा तवज्जो न कना माने इसी माना ये है कि मौसमा वती हक्काना अस तरीके कानून पे गिरी कना अस तरीके गुफ्तमान अस तरीके सही वती हक्का बलोटा वले दो चीज़ा फरहेज कने इख्तिलाफ जोड़ मकना नामनी में भी मंतगा अमन भी जेड़ा व जंग में भी इख्तिलाफ मजहबी व कौमी में बयान दरगीर में बयान मनो शमा वले वती मसलाना अजरा कानून अजरा है उर्फ अजरा सही वती मसाइल न पेगिरी कना मैं आरज़ू हमेशा अल्लाह ताला कि मैं अब मर्जाना अमन कान तो मुश्किलात मंतगा नामनी में दारा तमाम तो अना वती हबरा कम में बुरस्तर कना वह बहरहाल वती मुश्किलात आना अस तरीके सही माप तो अना वती मुश्किलात आना पैगिरी कना बहरहाल माँ शे रोस्ताए वागान संगान खातिरात खूब दारान बराए सीख के मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बाज़ सरशनास उलमा कि शमीर रुस्ता मालूम भी कि रुस्ता है तो खैर हास व ये रुस्ता है तो बरकत है ये मैं अजीज़ान मौलाना मोहम्मद कासिम है मुफ्ती साहब है मुफ्ती दारुल उलूम जाहिदान है व ये मौलाना मोहम्मद हसन संगानी है माशाअल्लाह व ये मौलाना उबैदुल्लाह हैं डॉक्टर उबैदुल्लाह हैं व दिगर उलमा जवानान अल्हम्दुलिल्लाह शमीर रुस्ता है था सर बुलंद करतो वाह अल्हम्दुलिल्लाह फदरंत फदीन खिदमत कना फजामिया खिदमत कना व मुच्चन वतर मन मखसूसा वतर एहसास बेदकारी कनीन के माँ बहरहाल ये हमराह दारान हमकारान मुअस्सर व बहरहाल माँ नियत करत के इंशाअल्लाह माँ ब्याह हमारे तसलियत हो हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान इमाम जुमै मोहतरम चाबहार शहजात शिफा और तमनब होता व मन खिदमत अर्ज को के माया पर तसलियत हो बाहम हमोदा करारदाद बंदोबस्त को के इंशाअल्लाह बाहम ब्याह में खिदमत अब रसन हम बराए मन सआदत हैं हम बराए शुमा सआदत हैं कि हज़रत मौलाना शफी इदा तशरीफ़ और तो वाह बराए मन हम सआदत है कि हम शुमार ज़ियारत करें हम मौलाना ज़ियारत करें हम ये अजीज़ाने के बसियारे शये अजीज़ान के इदा निश्तगन कसाने के माँ वाना दोस्त दारान गोरिश मोहब्बत दारान वमा उम्मीदवार कि मैं मोहब्बत दर रहे अल्लाह बीद व न बखातर मनाफे बीद व हम चीज़ बखातर फरवरदिगार महवर में मोहब्बत आने अल्लाह ताला भी व महवर में बुग़्ज़ आने व कीना आने अल्लाह ताला भी बखातर खुदा हुब्ब फिल्लाह भी तो बुग़्ज़ फिल्लाह भी उम्मीदवार के निशस्ता मुख्तसरन अल्लाह वती बारगाह कबूल कान अल्लाह में दिलाना जिंदह कान
و ما را الله بوتی طرف متوجه کن و میں امیدی ہے کہ اللہ شفیع رحمت خاصر یہ دہے سرا یہ قبرستان سرا و کل یہ قبرستان و یہ دہاتان سرا میں درخواست رب ہمیشہ اللہ وتی رحمتان خاص نازل کا و اللہ مارا وتی بندگی ہے توصیہ منی آخری شمی خدمت یہ کہ علماء حمایت کرے یہ مکاتبان حمایت کرے مدارس دینی حمایت کرے و مدارس آموزش و پرورش حمایت کرے تعلیم حمایت کرے یہ علماء تنہا میلے و شما ایشان ہمیرے کہ مرحوم حاج غلام قادر رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ مولانا فرمائش کند کہ میں ہمدرد بوتا میں حامی بوتا و ہمارے کمک کے کرتا بے اللہ رہا شما مچے حامی دین بید شما در کنار علماء در کنار کسانی که برای شما خدمت کنه صالح مردمان کنار بید دین حمایت تب کنه دین سر عمل کنه انشاءالله خدا شما دیندار با و شما درجان الله بلند کن و به همین محبت و رابطه ها الله تعالی شما و می گناهان معاف کن موتی رایز حمید پایام دین بهترین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین درود ختم کنه دوستان انشاءالله دعای تا حالت تضرع پیدا بید و دعا عبادت مغزن و الله تعالی شد دلی که غافل بید و دعای وقتا فکر دیگه جای بید و دل دیگه جای بید دعا قبول نکن حدیث تهاتا و دل کاملا متوجه پروردگار بید و متوجه رب العالمین بید انشاءالله دعا قبول بی من ایک مولانا ایک یادآوری کرد منی دلت ایک خبری گوست قدیمی یاد ہے کہ جوانتون من و لطتون که برین پاکستان نیمگا بالاخره مرزه سر من هاتونو منا پولیس پاکستان گو که گذرنامه بیار گذرنامه من نداشت گوڑا من گوشته که من بلوچی اون گوشته مگر بلوچ گذرنامه نداریتن من گونا بلوچ شما گذرنامه بگیرید شما اگر پاکستانی و ایرانیان شما گذرنامه بلوٹت میں زندگی نتوانم کنم آ طرف هم مردم میں یہ طرف هم مردم هم به مراسم عروسیه باید برود هم به مرگاه برود بالاخره پلیس هندگی جا تو گشته برا و به هر حال انشاءالله میں امید میشن تو حالا با حسن نیتی که در مسئولین ده هست و الحمدلله مسئولین چابهار دارند مسئولین سیاسی و مسئولین امنیتی و مختلف انشاءالله ہمارا که مولانا فرمایش کو ہم آئیہ برا تایید کنا کہ برای مردمان هرچی تسهیلات بید آسان گرگ بید قانونانا آسان کنند که توانا قانونمند مردم خارج بین ولا گرفتار مسائل ما بیاند خیلی بهترین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير يا رب لك الحمد كما ينبغي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا از ماهی که بر ماهی آنچه که مروجی دنیا تا استراب تو، پریشانی تو، نگرانی تو، مشکلات اله العالمین، مسلمانان تشتت و تفرق، اختلاف و پریشانی در سطح دنیا، آنچه که بشریت پریشانی و نگرانی کل برگردی به اعمالان. پروردگارا اعمالی که تش بندگان انتظار داره و شما انتظار داره بیتی طرف اعمال بلند لبیان و مایه رنجشتا پروردگارا تی ناخوشنودیارا و ناراضگیارا ما انسانان ما کسانی که تی بندگی اظهار کنن پروردگارا تی رضایت نتوان فراهم کنن. گرفتار غفلت و کوتاهی و گناه و تقصیر و اشتباهان پروردگارا شتی پاکین ذاتا بزرگ ذاتا ما عذرخواهی کنن و ما توبه کنن. ما متوسل بیان به دعای که میں جد حضرت آدم و حوا به ہما دعا متوسل بودن. پروردگارا یہ دعا را تعلیم داد و تلقین کو و آدم به ہمیں دعا مغفرت کو. ماشاءاللہ درخواست دارن شفیع مارا یہ مسجد و یہ روستا و ہمیں دعا میں زندگی گناہاں معاف کن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا آدم با یک گناه شد بهشتا تبیرون کو و بهشت لباسان شکبره در کو و آدم سرگردان بو پریشان بو مدت های گریت و توبه کو تتی توبه ها تو تایرا معاف کو. ما مسلمانان سے یہ گناہ کش آدم سرجت روزانہ بار بار و بکثرت یہ گناہان مروچی انجام ورن. سنگین ترے گناہ انجام ہوا، بزرگ ترے گناہ انجام ہوا. پروردگارا با یہ تہاجمہ گناہانے ہجومہ گناہانے نماز داری قضا بھی اعمالان تا سستی بھی. پروردگارا ما پریشان و نگرانان ما شرمنده تی درگاهان ما شت درخواست افداران اگر تمہارا معاف ما کنے و شم تقصیران در گذر ما بے و میں توبہ و رجوعان قبول ما کنے ما دچار خسارہ بان ما نقصان کنن ما متضرر بان. پروردگارا ما شت درخواست افداران درخواست معذرت خواهی ما بوتی عمل کرده پشیمانان ما نادمان بوتی عمل کرده. پروردگارا ما متاسفن شوتی کرداران بدین رفتاران بدین آچیزی که مایه رنجشتے. پروردگارا ما معافی لوٹن شوتی گناہان و تمام گناہان که تریب قهر و خشم آورتا تریب انتقام و ناراضگی آورتا ما شت معافی لوٹن. ما پناہ لوٹن پناہ کارن بیتی عزتا بیتی جلالا بیتی بزرگیا ما درخواست عفو کنن شتی صفتا الالعالمین بیتی صفتا که عفو غفور غفار تواب و عطای اللہ رحیم و مہربان. ما متوسل من بیتی صفتان زیباین و منورین تمہارا مورد اف قرار دے و ببخش. پروردگارا مارا دریاب
ومارا دستگیری کن، مرا به محال و المکان، مرا پما و المکان، مرا به اعمال و المکان، مرا به نفس و شیطان و المکان، مرا دریاب و مرا دستگیری کن، مرا دریاب و مرا مقبولیت عنایت کن، مرا دریاب و مرا هدایت کن، مرا دریاب و مرا شوتی صالح بندگان قرار ده. پروردگارا تا رب و ما بندگان، تا بی نیاز و ما نیازمندن، تا قوی و ما ضعیفن، تا غنی و ما محتاجن. تی دروازه پروردگارا اجابت کن. پروردگارا دران رحمت میں سرا پاچ کن، دران خیر میں سرا پاچ کن، دران عفو و عافیت میں سرا پاچ کن. پروردگارا دران اے اللہ برکت میں سرا پاچ کن. اے اللہ ہمارا برکاتانا رحمتانا میں شامل حال گردین. یہ قبرستانو یا عزیزانی کہ شتگد و الہ العالمین به برزخ قرار دارند. پروردگار ایشان سر رحم فرما. پروردگار الہ یا عزیزی که محاتگان دا برای تسلیت ایشی درجاتانا بلند کن، شرا مغفرت کن. و میں عزیز مولانا ہے والدہ ہم پروردگار مغفرت کن و درجاتانا بلند کن. و ما مچان والدین آنا یا اللہ کدا نشتگن، میں والدین آنا مغفرت کن، میں عزیزانا مغفرت کن، میں قبرستانانا مغفرت کن، مسلمین قبرستانا مغفرت کن، مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات اللہ بیامرز و اللہ ببخش. اللہ شتما درخواست دارن تی رحمت درخواست کنن، تی عافیت درخواست کنن، تی نظر لطف درخواست کنن، تی محبت و عشق که به دلانت داخل کن درخواست کنن، و تی حبیب محبتا دین محبتا به دلانت داخل کن. اے اللہ یہ تمام منطقہ اتہا، اے اللہ یہ بلوچستان و سیستان مردمانا مجھن ہدایت کن و بحکنان دلیتا و تی محبتا داخل کن. اے اللہ میں ملتا نمازی کن، دین آباد گردین، دنیا ہم آباد گردین، روزی حلال و پاکیزہ وسیع نصیب کن، ہدایت کاملش نصیب کن. دنیا و آخرت ایشان بساز و ایشان دنیا آخرت جوڑ کن. اللہ کل ایران زمینہ اللہ آباد کن و تمام ایرانیان ما ایرانیان ہدایت کن. اللہ تمام مسلمین و مسلمات دنیا ہدایت کن، ہم بشریت ہدایت کن. اللہ تا رب ہے، اللہ تو تی بندگان سرا نظر لطف دار ہے، اللہ تی توجہ بتی بندگان لے مگاہن مارا مورد توجہ قرار دے. میں دعانا اجابت کن، مارا استقامت در دین نصیب کن، مارا استقامت در دین نصیب کن. میں آخری لحظہ کہ مارا برے میں بہترین لحظہ کر دین و میں بزرگ ترین خوشیاں موت وقت میں نصیب کن. لحظہ کہ ماترا ملاقات کنا، بہترین لحظہ میں بھی کہ ماترا ملاقات کنا. اے رب مارا گو ایمان اسا دنیا آور، اے اللہ مارا گو استقامت اسا دنیا آور، گوتی رضا مندی و خوشنودی ہمارا اسا دنیا آور. شما راضی بے کہ برے ابد دورک ناراض مبے، انچے رضا مندی ہمارا نصیب کن. اے اللہ ہمارا وتی حبیب دیدارا قیامت روچہ نصیب کن. اے اللہ شاہی دست پاکینا ہمارے حوض کوثر آب نصیب کن. اے اللہ ہمارا الہ العالمین اعمال نامہ میں بدست راست اب دے و ہمارا بجنت فردوس نصیب کن. اے اللہ ما شت جنت فردوس سوالہ کن. اے اللہ ہمارا شوتی قاران غضب و آفتا دنیا و آخرت نجات دے، ہمارا شوتی عذابا نجات دے و ہمارا گرفتار عذاب مکن. اللہ ہمارا وتی عذابا نشان مدے، اللہ ہمارا وتی خشم و ناراضگی آثارا نشان مدے. اللہ ما گرفتارا و منطقہ گرفتار عذابن و عذاب اس اللہ یہ عذاب رف کن. اللہ آفت اس آفتا رف کن. اللہ باران رحمت نازل کن. اللہ باران رحمت نازل کن. اللہ رحمت بارانا نازل کہ اللہ اور دے مارا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا. اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا. پروردگارہ وتی باران رحمت نازل کر. پروردگارہ مارا وتی دعا نا امید مکہ،
مربوط بالدعاء شقي ومحروم مكان. پروردگار میں عاقبت بخیر اللہ میں امراضان جسمانی و روحانی شفا دے. اے اللہ رب العزت جمیع کسانی که گرفتارن زندگی تا گرفتاریانش رفع کن، تنگ دستان روزی بده، بدهکاران بدهکاری ادا کن، طلبکاران طلبکاری براهم رسن، به اولادان اولاد ده، زندانیان وسیله آزادی فراهم کن، اولادان مچان صالح و نیک کن. الا وتی برکات و خیران نازل کن. الا مرا عاقبت بخیر بگردین، الا مرا عاقبت بخیر بگردین. وتی نصرت و امدادنا شمع سر دور مکن، وتی نظر و لطف و رحمت و شمع سر دور مکن. الا مولانا شفا عاجل و کامل بگردین، صحت و سلامتی عنایت فرما. و اللہ رب العزت جمیع مریضان شفا بده و جمیع گذشتهان مغفرت کن. الا عاقبت ما بخیر بگردین، عاقبت بخیر. تبلیغی جماعتان نصرت کن و یاری کن. الا یا عزیزانه که خدمت کن علماء میں مکاتبان مدارسان الا آباد کن. الا ترقینات کل مسئولین امرا اے اللہ توفیق خدمت مزید عنایت فرما. و الا منطقها گشتر الہ العالمین نشان توفیق دے. فمردم ملت کار کنا، خدمت کنا و منطقها آباد کنا. اے اللہ مرزان میں امن گردین، کشورہ میں امن گردین و دشمنان شر اے اللہ استکبار جهانی و اسرائیل غاصبش مسلمانان سر کوتاه کن. ربنا تقبل منا انك جميع کسانی که درخواست دعا برای هر مقصد تقاضا داشته و دارن الا اول مقاصدنا برآورده کن و اول حاجاتنا رواف کن. ربنا تقبل منا انك یہ چار عزیزی که درگوسته ایدا فاتحشت اللہ ایشان بجواری وتی رحمت جاب دے و مغفرت کن و اللہ مريض شفاء عاجل وكامل عنايتك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.